Ia e whaafatai vi ia le lofa mareanga le leo le tua mwhai o na tātou whelua i le nei tu la fiafi. E whaafatai pe lava masi tielo na vi inga e whaapavau lava. Ia walo na alofa sili mo i tātou. Ia wa mawhai e tātou o na aulia mai o le nei tu la fiafi lo na alofa maro na anga le lei. Ai o le nei tu la ia o le tātou polkala me Filifilia o e le Atua. Ia leo iei malau IT whateitai leo se ua fine o analisa ia se i. Tau ko leni atu le IT fau lea ia pui asa na ta ia foi mala malama le whaunga ino o nei ngā ruenga o tātou whaia ia le alofa malanga le leo le Atua. Ia tātou te si tia pe lava tupu mai e o le atanu alo ma whanau o le atanu o ma whai o na mafuta mai. Lunga le YouTube, ia whapena fo lunga le Facebook, ia po whelava de media lo e whatasi mai ai. Ia wha Manuia atu le tua ia te auto umalava i le neitu la fiafi. E whawhero ia toi le pa ia, malmamalu le tanu mwhai o le mafuta mai. Ia malo lava i le Pastor D. Suluvale, whawhatai lava whatasi mai tato po kalame. Ia se tua fine ia whea, malo la whea. Whawhatai le mafuta mai, olita mawaenga. Ia malo lava le mafuta mai sis tato por kalame. Ia tali langi ta whai malo talo whai. Malo le mafuta mai sis tato por kalame re neito la fiafi. Ai si tia pe lava le vi inga o le tuelo na lofa maro nanga le lei. Wana le se no ia. Ia ilonga tatu te au lia mai le neito la fiafi. Ia o le nana whawheroa ilo topa ia malmamalu ele umi fuisi tato mafutanga le neito wa fiafi. Ona e tuatuangia fo ia tae au e au mga luenga. Ai le mawhaina tu wai le fia tau tua pe lava. Ia o le si whonga o le tae au fo. Ia mo oe sa moa le atanu pele. O fia lavalo e maua mai e tatu whasaralaunga lunga le ea sami le lau le ele. Ia wha Manuia le atua ia te auto umalava. Pastor D. Suluvale, hello dear Anna. Ia lai lue mai lulu analisa. Mai whaftai. Yeah, thank you so much for tuning in tonight. I would like to welcome all of you from YouTube, whatever medias that you join, that you find is our broadcast tonight. May God be with you all. Whaftai tele lava i mafuta mai li tato por kalambe. O le temine nei o le whanga solo i tato por kalambe pe ona masaniai. Yeah, on sai me se tau koleni atu li tato IT fau lea. Ia ona tonu is Samuelu mo na masani ei lea. Ia whaafutai fo i le mafuta mai. I le tina. Ia Riley Seve. Ia whaafutai tele lava at whatasi mai vi. Ia le lofu marenga leo le tua. O lita mawaenga. Talofa le sunga Pastor Fagalilo Samuelu Alopopo tua vao Matafeo. Maro lava at whaamalosi. Whaatasi le tua ia te oe mat por kalami le neia fiafi. God bless. Ia whaafutai tele lava. Ia pena fo i na whaamanuia le tua tapo inga. Ia Whaftai e toi fo i le pa ia malmamalo tō tiro na ia uo i le malama i la tulu ngana wha Samoa. Thank you for tuning in. Some of the pastors that tuning in from Pastor Craig that is joining us from Wisconsin. Pastor Craig is one of the pastor that has the program on Facebook live on every Thursday. You know, Doing Life with Jesus is a very, very nice program. So I tune in sometimes to listen to how he taught the Word of God. Is very, very inspiring pastor, and he understands a lot of Samoan people. Yeah, so Tele lava Nathan Levy, malo lava, yeah, malo lava. Alofatu, talofa, Pastor. God bless you guys and your team. Yeah, Tele lava. Yeah, I'll tell me the name. Yeah. O le a tātou pese le vai e foi o le tātou porkalambe. Yeah, IT. Now we're going to play another song. Okay, ia o le taimine nei, ia o se mai ala whafonga i le pese ua saunia mo o tō le nei tu la fiafi.
Whaftai lava le whatasimari tatou por Kalame. Every time that we think about this song about the cross, our whole life is surrounded by the cross, or its foundation comes from the cross of Jesus Christ. There are many times in our lives that we don't comprehend it, how we deal with life and how we see life. But mind you, one thing that stands strong for us, that Jesus died on the cross for all of us. Pastor Craig says, our great Father says, all lives matter to him. It's true. And his second command says to love all people. Amen? I pray our ministries and personal testimonies reach people. And by our small efforts, may someone somewhere going through something turn to Christ, who gives new life and promises eternal life. Friends, anyone who calls out to Jesus shall be sealed through his blood on that beautiful cross. Amen. It is true. Whoever calls upon the name of Jesus, receiving him as Lord and Savior, and asking him for forgiveness, he will be saved. Acknowledging that Jesus is Lord, he will be saved, or she will be saved. And then when we look at the cross of Jesus that is on the top of the mountain, that cross is full of shame. Is full of whatever, how you call it. It's an ugly death. O le maliu le na Yesu, o le matanga ia. O le matanga le na, from that ugliness on that cross, we find the precious life for all human. Le mawai le tato wala. E matanga le otio Yesu i le la au. Ai wa vea le ama le matango fie wa teu te wai e le tua lo tato wala i le whaoratanga. Today we all deal with, there's many people that deals with the coronavirus. All of us. See, coronavirus separates family. Coronavirus takes away loved ones from their families. Coronavirus set many people back years of recovery, months and weeks. And some of them, they're not able to recover from it. So what I'm saying here, because we all need to look at it in life in a different way of how we should be able to defeat or to overcome this virus that we're living in. But anyway, I'm just mentioning it to you because it's up to us to make that call upon our lives. But our program tonight is very special. E tā ua le tātou pokalame nei. Ona e tele mea e au ngā i ai le tātou tā ili, ma lo tātou va ai i ai, i le tātou pokalame le nei tū la fiafi. E tā ua le i le tātou whaangasoloina o le tātou wola, tupu ai, i le alofa ma le anga le lei o le atua. Tātou te vai i mea umalava o ia whaia mo i tātou. Tātou te vai ia i le alofa ma le anga le lei o le atua, i le aso ma le aso o le taimi ma le taimi. See, what God has done in our lives, He continued to give us that strength to live day by day. Of course, all of us, we deal with something in our lives. But when we come to receive that baptism of the Holy Spirit from Christ, you know you're sealed in a sanctification of His grace. How to receive
the relationship with the Holy Spirit, we have to come to Jesus. Because the baptism of human beings, right, if we say it this way, is John the Baptist, but the baptism of the spiritual being is Jesus. That comes from the Holy Spirit. We all need to come to acknowledge mo tātou I loa le alofa mareanga le leio le tua. E au ngā le ia te I tātou o malava. E au ngā ia te I tātou o malava. See, today at work, I come to the point like I was thinking about how can we apply our lives into life of others? How can we help others? I come to the conclusions that I have to seek out to the Lord to where the Spirit will wants to lead, sharing life with one another. And then what the Lord has given to me, this scripture that is to John 14, right? We all know the verses 1 to 6. What Jesus says, do not let your hearts be troubled. Of course, we read the scriptures over and over, in funerals. But there's the verse that is in that part that is so significant when Thomas asked the question, Lord, show us the way, right? That verse, we always think of that verse because, Lord, show us the way where you're going. No. What God revealed in my spirit today means Thomas was asking Jesus, show me the Father. And look at what Jesus replied to him. I am the way, the truth, and the life. There's no one comes to the Father except through me, which is, he is the Father. Jesus is God. But Thomas wants to see the Father. It's just like tonight. We all want to see God works in our lives in the physical. But God is a spirit. He's so special. O le tāua I o le tua I le o langa o le tangata. E whapena fo I le tāua o le tua. Le tāua o le tangata I le atua mana fuafuanga. When we acknowledge that God is with us, we trust Him, then you start seeing things changing in your life. I got a call today from my work, and it was like, which is the 22nd. If I can be available to bless the committal for this family, on the 22nd. I thought about it, I was like, wow, is this what I've been dreaming about? Is this what I've been waiting for? Or is this what God has planned for me for this very day? See, God works His mysterious way like that. We don't understand it at all. But God continues to serve His purpose. He makes sure that we meet every single thing in our lives. So what is the use of our testimonies if we keep that testimony to ourselves? We don't share with others. Why our testimony is so important to share with others? Let me share this to you. For those of us that we have a transformation in our lives, if we tell their stories of changing life to others, other person might think, you know what? If he can do it, I can do it too. Because sometimes when we go and start preaching to the people that they never heard the Bible before or even heard about Jesus, the one thing that they kind of look at us goes, are you crazy? I don't know what you're talking about. But when you tell the story how Jesus changed your life, how the Holy Spirit baptized you,
and how God cover you with his covenant of grace. You share your testimony, and then you watch how people turn their lives, and it says, oh wow, if he can do it, I can do it too. See, God works his way in a mysterious way that we don't understand. We don't understand. If we ever try and figure it out, but we will leave this earth, this world, and we still trying to find out what is going on in this world. Le mafaya tato. Le mafaya tato. Pastor D say, yes, he is Spirit, Holy Spirit. We all need him. He is always with us. That is so powerful. Because without the Holy Spirit, we cannot do anything. We live in the emptiness of this life. We don't receive the fullness of God's grace in our lives. And that's why we need the Holy Spirit with us. Pastor Greg says, can lock it up in a safety deposit box, right? God means everything we have ever experienced in our lives to be shared, period. Of course, we need to share. We need to share God with others. We need to share God. Imagine you put God inside the little box and you don't want to share with one another. Because why? Because you're ashamed to share him. Remember, God dealt with shame. He wasn't ashamed when he sent his son to die on the cross for you. He knew how horrible, terrible that day will be. But he loves us so much. He showed us this is death through sin is ugly. But Jesus is going to show us our own penalty that we're supposed to pay for. But now Jesus paid it all for all of us. God does not want to leave us by ourselves. And he's still waiting for everyone to come to know his son, according to 2 Peter. He's still waiting, still waiting. When is that day? And I hope tonight is the night. And I hope today is the day that you can realize, you know what? I have been living in a world that is full of wrong promises. I just need to go to the righteous promises so I may receive the Lord in my life and be able to lead me into his pastures. We're going to play this song. On this song, as we listen to the lyrics in Psalm 1, and then I just share your comments and see what you think about the lyrics of this song. I think it's very, very inspiring for us to listen to how this song will play for us tonight. Ya, ore e peso la taina mo tatou, ya usmaya la auto fa fonga de neitula. Fitalay maya oe ilaw au na si alufi nangalo o te faya wa ola ngona ina ola wala au fa au ngalo ye
Ia, whaftai lava ia. Wa matan tau poto mai eiti e whaita tau po kalamere nei tau la fiafi. Ia e whawhera ia te fo le to telo le atu nuum whai ona mafuta mai tau po kalamere nei tu la. Ia e whawhera atu fo ia puava are fo sio. Malo lava mafuta mai sesi tau po kalame. Ioe, moni lava, testimonies are powerful. Testifying his goodness in and through your life. It's a life story, right? You got to tell the life story. Because the life that you're living in and the life that God transformed you from within is the life of Christ who lives in you, right? So, tautai oilo wala, avea oe matu oilo wala in the other way. Ole maneia yo very inspiring, upo ole pese lea. E mane foi le e fatua i o manatu mafofonga foi le tu e vava ai ma tu e tangtanga ia i le tu lo na lofa ma lo nanga le lei. Thank you, Lord Jesus. Yes to mau lau fau unga. Very true. Pei oi i o manatu, pule oi i o manatu, sorry. I need to hear from you, Lord Jesus. Manea. Ia o le taimilare nei, ia whanga solo pēr tato polkalambe. Ai whailoa tu le pa ia man mamalo le tātou atunuu ia tātou i Samoa i sifo le malo tu tō tasi ia o tutuila foi ia wa maua tala wa whaina i le COVID-19 fulmariva. Ia aua le popole. Ioi aua le pole, aua le ngae ia aua le so ona whatata aloa mawhauwhaunga if you will. Ona e avea le popole ma le matele tele i le tau mawhai i le wha le nei. Ia e a tiri ona tupu mai o nisi tu langa i ti ngā, ia manesi foi o langona i le fia ai o le tangata. Ia maua pēr fi le mu, ia ma whanangolongo pēr i ofisa o soifua maloloina. O i lātou o lo ngafa ma le whaafoina o tātou au iei tātou whamai. Ai sa wo tala noa le tūlanga lea. Pēla vo Amerika le taimina a whai nei Amerika. Sa telefuta ngata sa tamamoe i tamamoe ti o alu lātou o le mawhau alu lātou i lātou langona. Ai telefo ia talinga o tangata sa whanango longo i so se tala mai lea outlet o sawa lea outlet i au pe o confuse Atua i li tō tero tangata. Ai tāua lava ia Amerika le taimina o le whaalongo pe i te tonu o le au mai ere soifua manoloina o le ripoti mai te tonu i a te lātou. O le taimina le nei ia tutuila Amerika Samoa talo whai upolu musawai ia malo lava Manua ia wha Manuia le tua ia te utau. A o tō iai ia male onga o le nei wha mai. Ia wha Manuia le tua ia te utau ma pure rofa le li. E whai aso fo ilo nā rofa molo nā ngā le lei. Wai tō mau pia lava o ia e wha vau lava. Ilo tātou ni yola ia o tau Manuia i le alofa ma le anga le lei o le atua. Ai o le tātou po kalame le tu a fiafire nei. Mana ia whaingo fie, a whapeo lai e lau tu spa ia le taimire nei, a le fwoi mwhaina whanangolongo mai. We're gonna continue to talk about the book of Ruth, te maita i le o Ruta. Ona e au ngā fwoi le ia te tātou te vava ai i le lofa mareanga le lei o le tua i lo tātou wola. Taimira le nā, e muli mai ere tātou wā onga le taimire nā. Ai tātou tere i sāwari vali atu tātou porkalame. Mua taung whais talo mo sā moa le asore nei. Mana tu ai i lātou. Prayers just makes things work in a way that we don't imagine. But we can believe that God will move beyond our request. He alofangia pe lava i le tua i tātou umalava. I fuafuanga ma taulu manga, whafoina wale nei whamai o ngonga.
So tato talo mo i le atua mo Samoa le nei tu la tato ifo matalo. Le tumalo mātou tamapa ia o la wa fio o le fo mai o fo mai. O la wa fio fo i o le wha malolonga. O la wa fio fo i e mamana. O la upu o le mana. O le swafo Yesu ke riso o le manuia lea i le tangata. Ai o le savili o le peangi mai i la wa fio le li ia o le matangi angi mai lo fonga. E ta fia e se ai o popo ngam whaingta. A o iai o sa mo whafsa nga i mane wha mai le li ie. Fou wha mai e whaatinga ina i o tangata. Ai mātou te talo le li ia i le whatua tua ma le tari tonu i la wa fio. O la e vavao i le wha mai. O la e ave ese mai i le wha mai mai a i Samoa. Ai tausia o la tino i le ola pui puia mai la wa fio. Le li ia o le mātou nei te talo o Samoa o malu ia o la wa fio te wha fio ai. Alo whangi awane le pitia i la tau le nei wha mai. Ai e lunga pia lava i la tau le tumtumunga o le walofa mana wanga le lei. Mana tua fo li lalo langi a toa le li ie. Alo whangia la wa fio. Peo na e alofa i a Samoa. Alofa fo i le lalo langi tele pe o la masandi. O lea la mātou ne te talo lo mātou te mā i le alofa mareanga le lei mātou te wala aua tuai. Ona o Yesu Kiriso. Amene. Ia, malo, whaftai tele lava mo le mafuta mai le tato porkalame, ia o temine nei, ia se whai tau atu taso ko meni. Pastor T. Suruvale, ia Praying for American Samoa and Samoa, ia malo lava. Ia ole tato porkalame la temine nei. Tato asiasi le o le tusi le o ruta, Ole afo, il vai asole na te atu nei, sa tatu tala noa i ai i le tā ua. Le tā ua te leo ruta. Malona o ngā i te tonu. I le reo tātou o langa, i ai le ngata fo i lea. O mea fo i e whai e te tau i ngā rubenga. I te tonu lava lo tātou loto i whale. Ai o le chapter 2 la le tusi lea. O ruta no na vaenga lea. O la tātou tala no mua lava i le tangata le suafa i a poasa. O le tusi leo lo whapea mai, o poasa o le tasi leo toa. Ia tātou te turi matai la pe whapewhia po le are to ai ngā toa i eri tangata le nei o poasa. Taro whai maro lava le mafuta mai wa aloa sifuiva. Hello pastor. Ia so for Manuia la sunga le nei a fiafi watching from Brisbane, Australia. Talo whai. Ia wha Manuia tu lava le tua ia te utou. E tā ua la le tusi lea. Ona e iaia o ngā sili lava o lo au mai e te tonu mo i tātou e whapea. O toa uma lava e whaingo fie ma wha melo na i o lātou wha matalaina. Lona winga. So se hero lava. E iai lava vaenga tu ese ma vaenga e wha i loa ai le toa i ngā hero. Po le toa i ngā toa. Ai se asa o no lātou i loa lo lātou taimi i lo lātou toa. I have to choose my words very carefully on this part. E ili taimi e ili toa foi lea e toa e maa losi lona loto e lofa. E ili se taimi e toa le stangata, ai wha mai maulo na toa ile alu e whatau nu ulmela mana o ili loto e leita. A le toa le tala noi tātou i, o le toa foi lea o le sa atu o lona lofa mai lona loto. Mai le mana i o le whamatalaina. Ma o lesi tasi o vaenga, a tonu e maua i tātou se awa onga mo i tātou, o tātou umalava o toa, we are heroes, tātou umalava. Ai te tau ia te tātou o na pei o poasa, tātou te loa o na toa lava ia i tātou te fua de alofa, mare sa atu o le loto, mare wha manui atu i le tasi o uso a tangata. One of my professors online reminds me to say, Pastor Sam, the day that you will become, your day of ordination, I want you to remember this.
when you become an ordained minister, your job is to understand that everybody you come in contact with, they're all God's children. Even though that they come from different parents, but they're still God's chosen. Then he continued to say, but you can be a hero if you share your hero, your spirit, and your life with them. That was so powerful. To this day, I still remember. Whenever I open the Bible and look at the Bible and read what the God is saying, it reminds me, if I'm not to my lover, ile ma neia fo yo le fautuanga le professor. Ai atatu vaaila ia poasa, it's the same thing. Alofa lava poasa ia, o le alofa la nganue mai ai, ele leiro na loto, o lai alofa. Fe mai ele taimi, e fai lava e toa le mea sao i le taimi sao. Now we get to somewhere now. Hero do what is right at the right time. So what is the right time? Many of us will say, well, we don't know what the right time, or right time is the right time. Every time is the right time. That's every time. And I'll tell you why every time is the right time. Because everything that you do from your heart, whatever that you pour from your soul, your spirit, your mind, in your life, it's good. Because you pour out what you have been experienced in your life. Malamalama le tātou foile atu watu lo lofa le tangata pe tu watu lo loto atua ai pe e taia foile a. Taia means when somebody pulls back. E le talia. E o maile nganga foile pe o tia a. E o tia. Maile le the feelings of le o tia le nai pe e ti ngā foile e tātou. A. Ona e tō nofole ma tō mawhawhau, pe e sea wako will reject mai le tangata, I sea is not accepting my testimony or whatever. Because of the person is not ready at the time. At least you already pour out what you need to do for that day. See, when God gives you something to do it, right? Pour it out, pour it out. Even though the person rejected your testimony, you already met or you already fulfilled the calling of God for your life on that very day or that very moment. Yesterday on my way from work, and then one of my professors here in the district called me on the phone. We pray every Thursday. And this time, when he prayed, now we're in the book of Psalm 23. Leads and restore, lead and restores, lead and restores. Every Thursday we pray. So he's a Palangi, right? So he wants me to play him in Samoan, and then after Samoan, play me in English. So he prayed in English for me. But to him says, every time I hear the different language or someone else pray for me different, I receive that, even though I don't understand, but my spirit rejoices because I've been remembered by different languages. So I thought about it, and then I goes, wow, that is so deep. Very thoughtful. I ore tusi lava leo tangate leo ruta. E sere mana ia. Wa e maua e tātou le ngā ioinga mare a fianga o tātou wolanga. E le tusi lea, lesi lava leo vaenga o taranoa le tusi lea poasa. Tusa lava pe tātou oa pe lātou. E iloa e lātou le a fianga o le ngā ioina o leo langa. Fe mai e mawhai lava e lātou o na tāo fi mau i le alofa. Fautuanga le nā mea poasa. So this is how we see Boaz. What kind of Boaz that we're talking about? Lale to inga tangata.
Ia, o na maua foi le tātou, a tonu foi o le winga e tasi o lo tātou whaasoa atu o se winga e mafau fau i le tasi le tasi. Waina le mana ia le wa matanta o maua mai le winga o poasa. O le tangata e whaasoa lo na mafau fau, o le tangata e alofa i lo na mafau fau, o le tangata e ngalue lo na mafau fau, lo na winga, dreams. He just wants others to receive what he receives. Whamanuianga. Ia tātou wa ai le anga le leo le atua i lo tātou wola. To see God in the other person, we have to see what the person do, right? A tātou wa ai leo langa o le tangata, tātou te ilo ai le atua, ilo ai Yesu. Ai ele teimi anga sala i le tangata. We all deal with life crisis in our lives. We're not 100%. We're not. But God himself loves us so much. The blood of Christ is more than enough to forgive our sins. O lala nina tātou te vava ai e ma tātou tausi pe ia i whengainga mare atua. Na whai meile whapea o poasa o se toa. Now we're going to somewhere now. Lala le winga o poasa o se toa. Ana me whai. Whai mai i ana whawhitau wa inga maisi tangata. I ana mafutanga maisi tangata. Sa ia no fauta lava i le taimi. Yo la tau mana onga. Your desires. Your needs. Lona winga. No fauta ngata ne o poasa. Ma mata ma vava ai. It desires from each of these people that he come contact with. It's wonderful. It's one thing to have that desires, and it's one thing to understand that desires, and to care for, and to be a person who can lead that person with the desires to meet every single steps of their dreams in their lives. E mawhaila wa e tātou so swani ai. Ona o lesi tu o le vaenga fori pia tātou wa aile le tūre ia poasa. Ona o ana upu nei. I ana tangata whai ngā luenga. Mana tua i tangata whai ngā luenga tangata leo poasa. Boaz has labors. People work for him. So he continued to see them face to face to meet their desires, to meet their dreams. What do they need? O la se me la tō te mana nao iai. Ai whi mai o an tangata whai ngā luenga. Whi mai e tā ua le i a te ia. I le tasi lewa le vaenga. Ina i a lanu i le anga le lei. So everyone can be equally in grace. No less, no higher, but equally in grace. And that's the picture of God that we're trying to see from Boaz. In this time, by his grace. Remember, the grace is unmerited favor of God. Grace was before even heaven and earth was created. So, etu salava la po lea lava le sau o le angasala sauruti le devil fo le fati ngā oe. The grace of God was already there before the foundation of heaven and earth. Even us. It was already there. No wingan sa ia le amatanga le anga le leile o le tua. Se fa vau pela tatu sava le vali ia poasa. So le nata le poasa so le matua le leia. Many other things that he has done for my naio fo inatu le fesosoani ma le faalia li atu o lona anga le lei I tangata. Ai le musu ai la poasa. Fe mai na te fōwai pe lava ma whaia o mea le lei I le just tangata. Whate ta ingo le ata lea. O mātua fo le te tonu a inga. Mātua. E sa saa tu lava alofa o mātua I whanau. Tu watu lava. Tu watu lava. Ma na ora matua ina I ola le leili tamai teti ma poto mata mai.
o le poto mata mai, i le winga fo le tuspa i le tala noa ai, ia i loa e le tamai titi o na ava mamatau. Ngā ruenga ngā matua e whai, ina i ava mamatau i le tamalo le lunga, i le langi, i le atua. Ai leo le ava mamatau fo le i mātua le o ngā ruenga na le atua. O le atua na e whai le vaenga le na, o mātua, e awa o tātou, i o tau wawa le tamale le langi. Au le atua, i o tau wawa i o tau mātua na. Ai sea, ona fui o mātua i wawai lua i ai. Le atua lo na lofa malo na ngale le. Le ala mai o tātou le lalo langi le nei. Ioi. Whemai tō telo tangata foi le telo. Tō tele i o tangata esio le lalo langi nei. Lai nofo le si le fiti, nofo le tonga, nofo le vanuatu toke lau a. And I have I leila va ile ata ato le mena. We all come from the same father. Tasiata tama. Au mai umalava i tātou ele atua. I say, once upon a time, o lo tama, they were God's children, right? And then God married them, blessed them. Ina ia maua mai ai, whaamanuianga nei le ave mātua, le tano i salamo. O a whaamanuianga whemai o whanau. Whanau ia le atua. Ia. Pela o le tato whaaina i apoasa ese le mana i whamai o le ofo i nā atu o lona whesoa soani. Mane le mawhai o ne ia tā ofi o me uma. I lona alofa mai e le musu ai. O na wai ele me o tupu. Ina ua ia i loa po o wai ruta. Vai rea leo vai a. Ina ua ia i loa po o wai ruta. Ngā vai le tasi tu o le whesiri lea. Mai sa ia whai ai ni la sanga i whesoso ani ai i ate ia, ona sa wha maoni o ia ile tau a inga o Naomi. Wa ile le te leo le wha ai o ta māloa lea. It's what you do for others, somebody else will see what you have done, that person will bless you. When you act upon accordingly, the spirit of love and grace and mercy. It might not be a physical person who will bless you, but God himself will. Because what God sees, what you do in your spirit, what God sees in your hearts, he will bless you. He will bless you. Because you have done or you're doing something that his heart, but not all on the fatu, e whaie o e mo le tasu tangata. Se turi matai pe la poasa ma le Manuia i o le tatu wawa ai a poasa. Whamai, alu ala leo leo langa le tamaro poasa. To ina le nei a whaingo to ina. Alu wa poasa te au mai ina ua. Fautua ina e Naomi. Mai na fautua ina lo e Naomi. Ia ruta. E talo sanga i lana puipuinga. Sauni loa e whai puipu iai. Sauni loa e whai puipu iai. Aure wha puipunga rea, sa whatele tare se i Atua tino le lei mai te tonu o le nofo whawhitauli i lalo o le whaare tula whono o Israel. O le Manuia i o le tala le nei. Manuia i le tala. E le ngatala na whainga tā i apo asa le mea sao, wa o i o re toa, right? Na ia whae loa lava no na wha maoni, i oe, sa le mawhai o na ia mauai, i oe, i loa mea umalawa wha atumu ina ai le ngai o ingo o lona loto. Ai, sa tau mawhai pia lava, e whai o le mea sao. O lona wingala, sa le mawhaila o na ia iloa ina o le aia maua ruta. Ai o le a avea, wālongo le whangor tala lea a, sa le ia iloa la ia maua ina ruta. I le ale vaenga, o le a avea ai matua a o tā vita ma Yesu. Baile le lanu leo sawai. E lei fuafua ina e po asa la filo inga, e sawai, tā vita ma Yesu le plant line.
Not even a single clue, not even an idea. Tua ile iloa lava. Talo fai. Moni lava. Pastor Sulvale, talo fai sole. His compassion and gentleness. Manuia. Yeah. Valo sifuiva. Yes. He's a millionaire. Yes, absolutely. Boaz. Yeah, absolutely correct. Hallelujah. Yeah, sekia Boaz. Sa olifia malo. O ila le awala maila le leo sa wa Yesu. Ma vaile le mana. I see how what talunga to see there. It's like I said. E se a whaongare tusile le kirisimasi. Tusile a ruta. Ai ore tusile, ore maneia ia pe a whai ai le kirisimasi. E tā ua tusile. Ai le yo tātou ia mata yo. Wa levan tātou wawa ai i le sawa Yesu, le sawa i le tusile o le alofa. Ai ore maneia i ore whautuanga le au mai ai. Pastor T. Suluvale for my replying to T. Suluvale. It is said that Boaz can be seen as a reflection of our Lord Jesus Christ. True. Our cunning Redeemer. Yes. The Lord Jesus showed us compassion, gentleness, and generosity to us. When we were once outsider, Ruth was an outsider. True. Just about to get to that story. For my umato telo tangata, oi, sao mai Yesu mai tangata Israelua? No. Mino fatua le tusile. A whaongare tusile kirisimasi. Ona malama le leye alea. Le ai o Yesu sao mai fafo. Everywhere. Tangata mai fafo. Ona fo ilfa fine leo ruta o fafo. Moa. Moa mai. E ese sao wa ruta le sao wai. Waile le toto le sao wai. Le ala le nā, tātou te vai e ngā ruenga le atua, o le vai mai o le atua I fafo I to tonu, o le ola o le tangata. Fe mai sa vali mai fafo le whaoratanga o le tangata, which is come from outside of your life. O le anga salai tātou taimile na, ai whai mai e le atua fe mai wa au mai Yesu e peifo se outsider, ina ia talia iai e tātou tonu, I le o langa le tātou te o lai. Very true, Manuia whasoa, after tele lava. Ya, fi whasoa mai pese tasi, ya, Manuia lava tato whasoa o mai ia tato mata upu lea. Nāre lui taulai tato una whaia whapea, o se ngai o inga sa o le tūlanga tato te tū mamaua I le atua, o le tato wa aima whawhia ngai ma lea ngang pa ia. Fe mai o I nā o lo puna mai ai o le vai o le ola, le taita inga I le moni ma le whaamaoni, po o ai Yesu I lo wala. A o le taimile nā, o le puipuinga le nā le atua mai ate o ile ti a polo, o le laro langile nei, o lo tau whasese, tau whasese, tau whasese, tau whasese pe lava. Ai, o te tonu ia I ate I tātou, a whaafisanga I tātou ma le ngangpa, when we face to face with the Holy Spirit, means in a Bible term, when we one with the Holy Spirit. Liwinga na te tonu al wha e leni la iai, be a tasi I tātou ma le ngangpa ia. Tālo whaisi o tō whine ia whia, o whafui whenau. Yeah, South Pastor Lisa, where we from? Fiji? Yeah, mate mai Fiti Matonga. Yeah. Nā wata o tāri meta te Samuelu, ma maul mato atu nu ori. I feel if I'm going to for it to come close to the Lord. Let's see what His agenda for us today. But let's take a break. We're going to play this song. Let's listen to what this song said and why this song is so important to this subject that we're talking about tonight. Yeah, se mai la whafonga I le peso saunia mo tātou. Lisa? Tua mama
mamea uma uai. Ola wa fio le tupu o tupu, ole atua sili sili lava oe. It's a male alo male anganga. Paia e machatia oe. O atunu ubu malava, e ipo atu, mawhai bi ngatu, ilo suafa. Ola wa fio e tataua i lava. Paala e inga, paapaleina, paane ene eina, le tupu mamalu. Awa e ofo mi alava ia. Na e foina, o mea uma i le langi ma le lalo langi. Le lau ele, o vai ma le sami, ma mea uma uai. O lau a fino le tupu o tupu, o le atua sili sili lava oe. It's a male alo male anganga. Paia e machatia oe. E paia oe. Le atua, le tamai Yesu, le tamai mamoe. Anganga paia lo fa amoe moe. E fa atonu oe. Io uala uma, olo walo fa tamaya, o mai o lei uma, ya safanga tu mato io luma. Na e foina, o mea uma i le langi ma le lalo langi. Le lau ele, o vai ma le sami, ma mea uma uai. O lau a fio le tupu o tupu, o le atua sili sili lava oe. It's a male alo male anganga. Paia e machatia oe. Na e foina, o mea uma i le langi ma le lalo langi. Le lau ele, o vai ma le sami, ma mea uma uai. O lau a fio le tupu o tupu, o le atua sili sili lava oe. It's a male alo male anganga. Paia e machatia oe. Ia, malo, whaafatai lawa ni mawhata mari tato por kalame, whaafelo e tue fwere tō tele ni mamaru la tunu mwhaiu ni mawa mari tato por kalame. Ia, whaafatai tele lawa ni whaatas mai, ia, whaafelo e tu fwere whetalainga ia sue fwaina, ia whaafatai lawa le mawhata mai ni tato por kalame e le nei tō la fiafi. Ia, o le taimini nei se i whaavau pere tato tala noa i le Mataupu lea i le tusi lea peon tatala no ia Ruta. Au tatala no pe ia Poasa. E iai lea awa onga sili mo i tātou. Tātou te mauai le vaenga lea o le loto malosi. O le loto nau. O le loto faa maoni. Ma le tangai atu i le atua. E awa o inai i tātou. O le tele i o vaenga tātou te mauai i le tusi le nei. A tato wa aila e Filifilinga, choices, a se sela Filifilinga jas. Aua e te popole ai. E sila fia e le atua. E mawhai e le atua ona tu e tu o ilungo o ala tau e te savadi ai. Ai a se sela Filifilinga ai le o iai le atua i ate o e ai whai e ti apolo.
E le tutu o le te apolo lungo le mena e sauai, le e tu saoa o le ala o le mana o le te apolo e te aruai. O na tato vaai le whiriwhiringa, e ile teimi e whai ngō fia i o na tato whai o le whiriwhiringa, e hei fo ile teimi tato te Filifilia i, pe sao ea. Do I making the right choice? Or is it my own egos that it drives me nuts or drives me away from who I am? Or am I thinking highly about myself or my, decision making? Ai a tātou wa ai lava tātou iai I le lofa mareanga le leo le tua. E ma whai lava I le tua anto e whātou tono o tātou wala. E ma whai e le tua. I'm not a prophet, myself included. There are times that I make wrong choices. I chose wrong paths to do things. But I always come back to God and it says, wait a minute. Is this what you want me to do? And that's why we live this life with so many challenges. We are getting challenged from left to right, front to back. Because of this life is the battle between God and Satan, and is using you. Satan wants you and God wants you. But we have to make that choice. Who we get to choose. The end of the day or the end of life, so to speak, who do you choose? Who do you choose? Tātou te whaifo o le māneia I o le mawhutanga re nā I le atua, I le whirwhiringa e whai e le tangata. Whatalofa atua re asuli, talo whai, vai temu I a seu whale le mawhutamai tātou Port Kalame. Story M. Thompson, Malo Lava. Thank you for tuning in to our program tonight of Te Tele Lava. Pai a o re tele lau taimi e manino re whiriwhiringa sao. O le atu I le atua e fōa I mai I ate oe se whaalinga whapitoa I au whiriwhiringa I le nei aso pe whape whiona e tau aveina. Pe whape whiona e whaatino ina. Ao se tau te nonga fo I se me moni ma le whaamaoni. Ao le tau sia ina fo I o le vā ma le atua. E ma whai na whaamangaro I le atua lo vā ma le atua pe a wha le tonu. Whai e le atua na whaamangaro. E I te mi fwoi le o I a tātou manatu malangono fwoi e whapea te loa. Mo mato e pa o papase wa mio I te iru pe alo whangia o I le atua. No. God cares for you. God cares. Ioe. E alofa le tua I ate. Oi. Awala ne whape I tātou fo I lea e whaelea o ngā ina, lo mālosi, mea umalava o lo o awhia ilo wola. E wha o ngā umalava I le tua. Ona e au ngā rautangata I ate ia. Mai ia whia, we must draw closer to God in order we stay aligned with God. It's true. Sao lefo tuanga. It's just like a car. Remember, a car, if you drive your car and start putting left to right, what is that tells you? Oh man, I need alignment. I need a wheel alignment. So once you get that wheel alignment done with your car, then when you go straight down the line, the car won't pull left to right. You stay focused. Straight with God. There is a conflict between the flesh and the spirit. Battles every day. Spiritual warfare, definitely true. Every day, every night. Remember what the Bible says, what God says. This is the Lord's day. That's all there to. This is the year of the Lord. This is the day of the Lord. When you receive that, when you think about it, wow, this is powerful. Le atoa mai ai I le atua ilo na sau ilan tangata. Le puipuinga le atua. Meanings, tuolo I le atua na te whaia ia misa ia whaifafo. I
Savali sao pe lava ta ua. Because we don't know how to fight these battles. We don't. We don't see it. It's a spiritual being. It's a spiritual, warfare. Ole mataupule na e whitau i lele i le atua. Ai le whitau i ate tātou. Manuia le whaftai le whatasimai ioi. I'm quoting what I learned from Pastor D's program last night. Wonderful. That is so wonderful. Whaftai fia manuia. Ioi. A whi mai a suri vai timu seu whale. Ai oka se manuia o le upo le atua. Amene. Absolutely sweet. Like a honey. Ai eri tangata whi ma o nai. I offer in a luai atu say to Lord. The Bible says once you vomit up to God's word after you chew, other people is going to eat of it. E mawai e lato. I roli ai vape ai e pua i atu no means launga atu. Fola atu. Share. Share his words with others. Our job is to share his greatness, right? It's not for us to put that greatness in our pockets. It's no use. These are talents we need to share, you know? Remember what Jesus talked about, the 5 talents and the 3, 4, whatever? How many talents he talks about? Well, God gives you 1 talent a day. Remember, that's what God says. God knows your spirit. Lai loe le tua lo malosi. A sida mai le tua le aso nei Pastor T. Silvale. Na le lua lava o ngā ruenga whai le aso nei. Nā ngā ruenga te talo. Ia, ma whai tautu spa ia. Ia, o mai ia suli whai mai. Suli, lua foi o ngā ruenga le aso nei. O lo pese mai e tiao. Ma lo warue. Aver whi au lea. Ile ainga lea. O fia. O lau ngā ruenga le aso nei. Pese mai ka tā mai lau la au whaalongo longo. Mau wai mai e te o talinga. Se isa saa atu le lofa ia te oio le ngapa ia. Melana. That's it. That's all we're going to do today. Ai aru lor tangata lai so ona whai ro mena e lua. Whaopopo re tonu. Te lola le tala e mawai. E le mawai se vaenga o tamai e lua. You don't gain nothing from it. Because God knows your strength. Lera nā reko e to e quote mai e Yesu whaptalanga lea le tuolona no. Le au mai tā leni fo i en tu i tangata twhengang fo. Wa toi wa ai mai Yesu whai mai ia vai le ia. A tu watu e le tu e tasi lau tā leni le aso o le tatalo. Nā e tatalo lava. Le tuai tatalo. Tu sapete le iloa le ngol tangata lo e tatalo ai. Ta talo po ngata ngata, mo le raro langi, o lo ainga, o lo whanau, o lo wola. Pau lava na me mana oile atua, ai te rola oi, e o mai ele atua ia te oile si tā leni o le talo re na. E tau i mai ele atua. Mela na ta o le mwhai o le tā leni lea, ai te wha popo mai ele atua le si tā leni. A le tama foila leo le mai o le tā leni, ai tanu e tātou. Whai mai, ai, laso le nei o te le fia whaise ngā ruenga. O nana le fa maoni le au ona. Ai atu mai le au ona. Mena tau i tātou mo servants. Atu mai tātou fwere tātou te a ver fina ngalo le atua. Ma naia ia. Lala le nā e moni e. No, e nei se au o whaife au. A mato tala noa nei. The famous word is this. Man, I was so busy today. I went here, I do this, I do that, do this, do that. If I count it, it's 8 things that happens in one day. 8. And I said to myself, did you ever have time for yourself to separate for God? No, that's what God wants me to do. I goes, oka sole. No, God don't overload you like that. God only gives you what you can handle for today. For example, ila ngā ruenga. A watu nei mali ufoi wale in whaife au. O lau te langona ilo uanganga, o lai whamaile tua mele na uta pena ia te oi.
Pe lua lava maliu o te whaia i le aso. Mo fia le atua le naso. Ai ol me fole fai i wanga le whapea e whangalua i fai wa tele fe au fole fai. Mera na whai mai le tala tuspa ia fole e au ngā ona whauna ta tau iai le afo. Le loto o le tangata whai ngā ruenga. E whaadongo longo i le atua. Sa whape nasi uta maa wa e masani e ngā luenga le wha missionary. Sa iai i to e lau. A latu sa mo latu le whamatala atu whai mai. E toru ainga no o asiasi iai. Na o fiaru isi ainga. But the Spirit did not enable me to walk. Take another step. Mai pau lava i o ainga na mai e le atua e toru. Tele na ainga. Na nofo le mafsosoani iai. O lana ngā luenga e a o wa o le ngana wha Samoa matala noa iai i le tuspa ia wha Samoa. Matala i a lātou i lo Yesu. Mena tātou te mawhau iai le i tā leni e au mai reli. Alu lesi whao ngā le lei, alu lesi whao ngā lesi mai nofo mai sole. Silipe atu i lau tanga. Manatua, upu umai e tau tala i le li whaola. O upu na is all inspiring. O upu na o upu mo tātou. Yes, we might be compared to a tree. We might compare to a life that we don't know. But everything is for us. Nā tala noa mai Yesu. Mo i tātou. O malava. Yeah. Peo la mamau e te lele alu ia po asa a. Alai mānei a whatua e fo le mānei a fo i o saua. Le wha mamla manga po asa ia le tātou. Eva evanga le nei a fiafi. But these are the things that we must deeply understand and travel into our lives or keep for us because it will come as a token for us in the future. Tato wa vaaila e me ta wale strengths ma accomplishments. Tamala ye lua. The first thing we got to look at is this. A man of his word. That's what explained Boaz always. But Boaz is a reflector. Is a reflector of God. Alang tau whapeo le reflector, one o le tangata whamai wa moli ma wina o lona anga le lei. But his spirit reflects of who he is from what God wants him to do. And also is sensitive to those in need, caring for his workers. Sensitive and caring for his workers. A keen, K-E-E-N, sense of responsibility, integrity. Integrity, which is a successful and a millionaire. Menana manaya to inalea. Manaya na ola tama fai o le alofo le ne tangata I tangata. Another thing that we learn from Boaz is the lessons for life, or the lessons from his life. It can be a hero to us to do what it needs to be done, to do what is right. Because God often uses little decisions to carry out his big plan. Walmanaya. Whaungai le tua I tātou. Sina me whatau waalava. So le a whaungai le toi ina. Matua matau tia. Na tātou vaile le whasamoa ina o le strength. Ma accomplishments na sauelunga. O le māneia ia. Fe mai o le malo si anga ma mea na ausia. Malo si anga ma mea na ausia. E ringa ngana la lea tu spaisi tato mata e po la mea fe mai o se tangata o lana fionga matau le reflector. Lona winga whao ngā oe le tua e a vea oe matuspa ia tautala pēna tā oe Paulo. O oe o le tuspa ia tautala. Waile i tuspa ia tautala ia tu mai pone ia tātou wā. O fearless tuspa ia o soli, Pastor D, o Lita,
Vaile to telo tu spa i lunga le live le asole nei. Sole. O Australia, o New Zealand, o Thompson. O to lava, you guys are the living word. O to spa i ale to, o afionga pa i ale to te evea. Fe mai e whaonga o to le to te lau ma fola to le lao ai. I ona tangata. Ia, le vota saule tu spa ia talo whaia Amelia. Malo Amelia, nā tonu lava. Nā tonu lava, malo lava. Ia tātou te talo loto mamā, whatua tua. Io e whataua nau, whanau i le tua ona au mai lea. O mea olo e te talo ai, so true. So true. Talo whai. Nai mana ia. Io e pe o le vaenga le nai tātou te vava ai e lauwhe mai o se tangata o lana fionga. Io e. E ila resi tu o le vaenga fo wa le whe mai e sensitive to those in need lona winga e no fauta i e mana o mia le fesosoani e tau sia o ana tangata whai ngā ruenga. O le atare na o le atua. O le alofa i o le atua i ate oe. O tau oma le whaatasi mai i le live lea le e Filifilia o le atua. O le alofai o le atua i ate oe. O oe o lana tangata whai ngā luenga. E si la fia lava i le atua na sina mea whai ngā luenga le ato atoa. A lawa au mai e le atua i ate oe le ngangpa i ai wha ato atoa i lau ngā luenga. Lawa au mai e le atua. Vaila le tape nanga lea le atua le tatou wola le te whai atua i e se le mānaia. Nana o whai atu la vaila utala. Altus pa i ele au maia. O le nganga o le atua lo i e momoli mai. E lofa le atua. I antangata whai ngā ruenga. Whamai e keen sense lona winga o se langona mālosi o le tiu te tau ave. Ia mi o sao. O le langona le nai le atua. O le alau tiu te tau ave o lo tau ave moreli. Lale tiu te tau ave. Leo tatolo ia poasa o le lofa mareanga le lei. Ai o le atana o le whaalinga le nā o le atua. Mai from where? From outsider. Looking in. Te le i o le mele fofo le atua i le vai lea. Le whangaloa le leno whanofo i le atua. Laua iailo na mafofau ato ilun whinangalo. A lewa amatau ngalue mai whafole atua ina ia ato atua tonu. Tonu nā le ola tangata le iai nei. Le ola le nā le tangata. Tā ua te le atua. O e iwa enga foie au mai le atua le ata mai le tangata na te whai ai o ngā ruenga e whitaui o le aso ma le aso. Ai mai e Manuia ia le atua le poto ma le ata mai. So se whai whato anga lava. Whai mai, awa tātou te wa ai maulalo i ai le ai, o le atu i le atua le poto ma le ata mai, i ai loa le tangata whai whato anga, ona teu le lei la au aina o lona whanua. E hao ngā, te le ia, tala anga atua le nuulo suria, e whapena malava ona tangata, o le nuulo suria te le tala. Le nuulo le ta ua ke nese fo le fai ta longa fo ia e saule na le tuli mai se man. Wai longo fia lava tangata suria, ia e roi la tu ta longa ia, ma manongi lava le nuulea. E lo ai. Mena len fa beto ino isa akolo na tali sau ia se o songi atu ia oi. Fatu e fo ia. Tala to ina. Fa mai songi tala to ina ese. Langa tango. Wo ia i loa. Aro whai atu le nulo suria. O le matua whao ngā tele le atua le telo le tala i ngā Yesu. E hao ngā le nu. E tele fo i mea tātou te maua mai le nu leo suria. Tele mea. Eo e tele mea. A o i nā le na tu ia i le nā rua le tama le aru whaere ta alonga le mai o le turi ngā manu. So e mai ese manu ina.
Ia se tatala nua i se taimi ia e sau mo le tala ana i le tala anga o le nam ta upu a taimi ni si tatu sa vali pe ia po asa. Wala e mana ia sa wa po asa le sa vai. Ia tatu vava aila le i le si vainga leo le tusi leo. La e fe mai lessons from his life. Fa peritania na li liu mai te tonu upu elendi. I ringa ngana fo ila lea faa loma le tonu. Ali liu mai lai to tonu fo ile fasa mon fa apelea fe mai le sona mai lona o langa. Le sona mai lona o langa. O le mana ia ior fa upuina le sona mai lona o langa. Ai leo fa apea le sona fa tau mai i lona o langa. E ile vaenga o lei e sa waringa ngana lea. E tu mai ngana fasa mo e pa tonu lava aisia ona e mawhai ona pulea ai le tangata i le mea whaia maritau. Ona whai ai lea mare mea sao. Le sona la na mai ile o langa. Le o langa la o etano i tātou. Le o langa la le tamaro le po asa. Le la o tātou vava ai ai. Wa tu o ele tu ai whaila na whilwhilinga. Le o tu o ele tu ai whaila na whilwhilinga. Le la o tātou vai ele sawa whilwhilinga le. O le mā neia ia. E mā losi. E toi maua e fo e tātou le au ngā o le whenga inga mare atua. Ia lewa ilo umalawa e tātou pe awa ai tātou le virus successes. Ia o petele e malawa le wha au tuwina iai. Ia o le occupation e fo e stoi ina. Ia is a wealthy farmer. Millionaire fo le tamaloa. Ia o tangata fo ilona ainga. Lewa ilo umalawa e tātou. Ia Elimelech o Naomi. Ia o Seontolo Ruta. Ia sila tama lea o peta. Ia o vainga la nā ia, tātou te wa ai ia i tonu. O lea lofa mareanga le lei o lea tua. Ai a tātou wa aile ia i le ki verse a tua le mata upu le lua. Le rala o tātou te tonu o tuspa ia. O le mana ia na onolo ia i le wha punga wha pea. And with the land I have acquired, Ruth, matau lea fale te mile sa wha atau wai matu ese na ile la wele ele lea. Ile mata upu mua mua. Le la ua whai i le mata upu le no luale mafuanga. Mo ruta. Waila ile alofa. O le ata le na. O le tātou tuewa ai tasi lava le sauia e soto. I leo mai o Israel. Ma le wharafolanga le tua i le nu. Mo Israel. Fatu a foi. Fatu a tau mana manei mai awa le nuu leo Israel. Ono le nuu a tau Israel le tau o se lau ele ele. E tau o tangata. Ona foi le se lau te lau ele sai o le tua sa fua i a te ila tau le lau ele ele. Pela le tala le i a ruta. Sa whaia fo i wha pēnā e le atua o e po asa ia na mata upu ia ruta. Mawhi mai o she's the Moabite widow sau mai Malhan ia sau lava e tātou ia Malhan peawa aine iei. E ese fo ile ata ma mai o tangata i o mai le nu. Nu leo Moapi. E ese fo ile mana ia fo ile lato fo iwa ai faa le tangata i le wa ai mai fafo. It's tonu. A le taimi tonu lava la lea tatu te wa ai i le alofa leo le tua. I le taimi lava le nei. This is why she can have a son. She can carry on the family name. Ina ia carry ia si fafine le mawhanau ai. Le ingoa o le ainga o siona ainga mua mua. O le tāua ia. A tato ai le leifo ila i ai. E tau mea a te tato e whapea. Pe o se property fo ilea e au ngā. E te tono lona ia so i fuanga malona ola. Tupu ai. E mawala le tambana i a ruta e whārwha i pusa fudu. Mana ia i o le whatulanga ina Atua. Nā o tala noa Atua mai le tusi le nei.
Ai toi maufole le tala ia Boasa. O lo tā ua i le tusi lea ruta. O lai maua mai o ia mātaio i le mata upu mua mua. Ia nā fu tatou ilo umalava. Tala anga. O le ngafo Yesu. Nai nei fai upo i 5. Nā ro tā ua e fo i las toi ina lea. Ia. Peila o le vainga Atua na i tatou lunga i le au ngā ma le whamtala ingo Boasa. Malona winga. Malona loto alofa. Ma le fisosoani i tangata. Ai le atu i tātou pese le si wawai e fo i tātou pukalame le nei temi. Ia ona tātou toi whaawawina lea. Pea umore nei pese ia temi nei ia usimai ala tō whafonga i le pese o saunia ma o tau. Ia IT. Noa, e imisio tai ngoa.
sa ilioa so wavanoa le inisi o taingoa wa ayo le talisuanga na itale mawa a ole afima le fafanonga wa ayo le talisuanga na itale mawa a ole afima le fafanonga Ia whawhtai lava whamalo le mawhita mai tato po kalame le nei tu la fiafi. Mane whai upone nei pese. E a ngare mo I tātou I tā e toi mawho whau wairu tātou ne yola. Ia e ngata I lea I ore mawhtanga mo le tātou wali I whaola. Ia whawhtai tele lava. O le taimilale nei, ia la tātou sāwari vari lo tutumna tu spa ia. I vaenga o matau pu sili sili for life application. E ao ngā mo I tātou le nei tō la fiafi. Ile whai upe lua, lai o tā ua e whaapea. A whai tau winifa mai, wa whai atu ruta le mo api a Naomi. So walu I se whanua, mao mai ni fua o le karite. O muri muri I se alofa mai I atea. Wa whai mai o ia I atea, ia lau tā mai. I nā aluia. Se le mana ia fo le fo tuanga a vaile I tātou le fai upu le lua o lai ata mai e te tonu le ata le whaapea o le aso o le sele selenga I mea le lei le taimi o le sele selenga le harvest I le taimi o mea le lei lona winga ina ua sauni le saito marikarite mo le sele selenga na whawhai ngā ruenga o maita ngata sere ina pe tipi I lalo o ngā la au, ma whao ngā e no ai, ma fusi ai. Ia saito. Sa whatonu wina fo e tu la fona I sa wai e rui lea lava vai taimi, e lea sere ina o na tuli manu whanua, o le tāua I o le vaenga lea. E le vaenga o le pito leo le lau e le mwhai o na so na tāpe whao ngā pe sere umare to telo tangata. E ile au ngā reina tu ua I Israelu, tato wawa ile ile au ngā. Ile ngata ilea, so se saito e pa u e tu ua tu lava mo e matitiva, e whaava noa tonu lava re tamalea, mo e matitiva, o ila lea, o lea turi e ai. O lea manawhi mai a tala rutale mo apia nā, o miso o wadu. Pe o totoi eini mea ai o lo totoi mo I tātou. I tonu wale nā watu e whawhine lea. Mai le mana ia. E whaape nā lea tua ia te tātou. E I vaenga o lo wōlanga o lo teu e lea tua. E te aru lava le nei o langa. Ai lava le whanga loa le leipo le vaenga le leipo le whanga one. La o teu e lea tua. E te toi fo ia I teimi umalava. E toi whaafo wina I lo marosi. O lai ei le tape nanga le nā lea tua I ese le tāua. O le maneia ia le whaanongolongo matoi vapa ai fore I ai. Tala no I le tala anga o lo wōlanga o lo whamatala ina le tuspa ia. Ona e tāua. O wana I ngalo fore ia tātou. Fofuanga nā le tua whe mai ele ngata I lea. O so se saito e pa u e tu lava mo e matativa. Le vaenga la leo wele ele. O I nāla lo I eiri se lenga leo le tawari e ruta. O nā le eri se lenga lea. Fe mai e tāua I o le au ina mai aisea. Fe mai e whao ngā mo mea ai. O ila le vaenga lea. A tato va ai I le tusi o le tulafono I a le vikito. Le vitiko I le sfumariva mariva. Matau po sfumariva whaupo iva. Ma le luas whaupo luas suma lua matau po luas suma tonu. Matau va aile ia tolu tenome. Luas suma farmers sfumariva. Na e whaamatala maila I eile tula fono lea o le seselenga. Le whaongai I le mata upu le I.
Matau le fore tusi le al tangata le tinale o ruto o laiva ai rute tua atu o Israel. Matatonu mai o Israel. Le ala na o le tusi fata tau ia i ruta. Lona winga la o le aunga a toa lava le neitu la fono o le fafanga ina leo tangata matitiva ma tō fia i tangata e ona whanua male whaaputuina o mele lei. A tato wa aile upu leo le mativa. Ma tau lele no whatula o tala i ta tonu lava le life application. E whao ngā mai e le atua tala o si o manga a lai whata tau tonu lava i le tangata malona ola. Tātou te matitiva umalava. Tātou matitiva umalava. Ana lea fio mai Yesu, e oti. E le te esel tamare o polonga mal mativa mai ate i tātou. I le anganga. Dea lea tau mamori mai i e rutal mata upu lea. Po fea lava re tapua ingaro e iei o le e vi i ai leli. Lea wa tātou maua Yesu ke riso marenganga pa i alo tātou wala. A iei foi nisi o tātou uso matua whawhine ma inga walata lata lava i ai. Ai lai whatau te e lava. Lai whatau te e lava o le flesh marenganga. Lai e tau whaitu le whatasi a peia o le saufma no whatau whaitu whatasi le maneta. E le e tu le e se le maneta whapeo lima. Ao ila. O le ata whata e tai naolo o iei le whanga o ne le na watu uina le atua. E te mapu i ai. Whata e tai ngala a saula a melia fōra lai wha le tonu maruna ma fau pe i te se mea. Ona oso le tonu o tā wale wha pe Yesu. Wa ti ngā iolo uru le mea sa tupu. Sosoani mai. Ona avele Yesu le mea olo o iai le fi le mu o le li. Le ongi o ne tonu lava le na. Le whanua le na e aluere tangata e ai ai. E ai elo na winga e mā lolo ai mata oto ai a o ai. O Yesu. E o le tangata. Pe nā fo i a suli o fia. Tato umalava le lunga le lai vilaso le ne. Iei se me ti ngailo loto. O nei vala au le ia Yesu. Ta talo mo lo loto whanau nau. Fai sao iei Yesu matua i ta e alo loto sote. Toi ti ngā lava lo mafo fau. Wa matua i le mawhai e lo wanganga o na whaatua to alo tino le marosi. O le ita. O na avele o Yesu i le vaipanoa na o le filemu. Nā tonu atu e whaafosi e mailo wanganga tu tu o mailo oe. Matua se lau pasene a matua i maa losi ale saurau sauai. Awa sau ma le fia fia. O tusila i elua le vitikom te tolu nome, o lo iai la tu la fono le nei, e te tau pe lava o na whaauta nia uma lava e Israelu, i te tono le lau ele a wātangata mativa. O le mana ia i o le, o tusi elua le whaitau iai, a maua so teimi ia, asi fole ia i a teo te nome mo le vitikom. Ona o le mafua anga le nei mata opu, ona o ia o se whawhine ua otilan tane, widow. Wale eisa na mea tausiei o ia. O lea na aduai i a ruta i le whanua. E ao ai saito. Talo whae a. Wailei ei. Ia. Wale eise malosi i a te ia. Wale eise. Wale maua le ao tamari. Tua tue foi. Efe so soani le tausiei na o ia. O til to rua. Wa tu una o ia. Ai tu oi pe lava no na loto nau. Tau mawhai pe lava. A tato vaile ale whapalangi o le tūlea, i le ngana whaperutane whemai, this law served as a type of a welfare, a program in Israel because she was a widow with no means of providing for herself. Ruth went into the fields to clean the grain.
Nare te tonu o le tulafono. O le tulafono me le lei. Ai ala tu mai tonu le tulafono ina e loa e tangata o na ola ma savali ai. A savali le fie ai le tulafono, savali le fie ino le tulafono, ta talo le tulafono. Mane ia umana me uma. Leisa faina. Yo leisa faina. Ona wa umana whapa ia ma wha manuia i aile atua. Le whaongai e tātou. A tātou vaile al whai upo e toru ia ruta lava le mta upo e luala whai mai. Ualu. Wala ualu. Wo o iai. Wao ka rite le whanua o lo o muri muri i e sele sele. Talo whai a. Mai lai muri muri atu tangata lai o se selenga. Wasa o naaru le fas whanua o Boaz. O le ainga. O le Elimeleka. So o naaru. Alu pei o le whanua o Boaz. O le ainga la lea. Ainga tonu ale o le tama lea. Elimeleka. O le matua le leia, o le mata upule la o i tātou ne. E whai taunga lea. O na whai maile o le whamatala ino, whai upune i lua i tonu. It's true, huh? But sometimes we abuse the tulafono. Big time. Because we know there's God is with us. People will take advantage, right? Tātou tulafono. Ai mana ias tulafono, yo so na soli a tātou, yeah. Tātou vaila la iei le whai upo e toru, whai mai na whai e rutalo na ainga i se neu ese. Matauria le vai le so na alu al whanua Boaz. Tuli le almata upo lea. Na le whaalango lango fo i le tele le na ia tamai. Ai whai mai, nai lo le whaalango lango ia Naomi. Pe whaatalitali mo se Manuia. Mai na ia tau solo moa. Na a mata lava ia ona sa ili. A mata ona sa ili. A tato vai fo ili o langa wha kerusiano. I aso nei. E alu o walta ngata po o fea lava le meo iai. E hit do de rock bottom. Tasi ale me mua mua sa. O woi le tuai. O woi le tuai. Ah. Tadi lo i le tua. Mela na whai atuela utala. E esele maa nei ai o le awa onga leo lo momori mai ate i tātou le asore nei. Ia tātou tau solo mua i le whaia o ngā ruenga le lei. Alofa. Tausi. Anga le lei. Anga malu. Loto maulalo. Mea umalawa nei. A o ofu mai tātou. Ma tātou a ai ai. Fe mai wa peila vo le crane o te whanua le sau ia Boaz. Le maa neia. Fe mai e tau le iai le moa o le tangata na te talia. A le walu e fina le nei. Mai le alua na omi le alua. Matua e mata utia lava. Matua e mata utia. Mai whai upuru fe mai o matua e whai atu le moa api a na omi. Fe mai se iaru. Ia lela walu e Ruth. Ale nofo na omi tapua i atu. Leo nofo na omi tapua. Faso solo la tato savari vari e tonu. Ia, umare whai mai. Sa aru o i e whai ngā ruenga. Vaile na mentality lele ama umane tato ia. Nā aru e whai ngā ruenga ina ia mauai se tongi. O le toni na mana awai. O mea ai. Awhi mai sa le fefe o ia. E tau watu ona mana onga pe ngā lue mārosi. Pe le whaatau li aina. Aina ngā lue. E eile mela e mawhau iai. E te leo le mela e mawhau ai. Mai o nā aru watu fole ia ruta i le whanua. Le whanua la lea. Sa saunia e le atua mo ia. Ina ua alu watu ruta i le whanua. Sa saunia e le atua le whanua lea. Tau le whatu la whanua ne whai mai awa le lotea whanua nai le tuli manu. E tu umo e matitiva. Le la wa watu le mativa. Whetau i tonu a maritamau a inga mai i le atua whai mai pe a whai o lo e whaatalitali mo le saunia mai e le atua.
se manatu la I melelei umalava nei. A tonu lo whaatari tali ai le atua I a te oe. Po o a whea e te sauwe I le whanua wa mai au na ia teu te wina mo oe. E ile awa ongo fo ile o le telo le tala tuspa I le mata opu le o le parataiso ma le langi. A tato vai le pango tale sa tangi lungo le sa taru I a Yesu. Ma Yesu. Ma lan tangi a Yesu. Mana tua pe atu e fo ilo malo. La wawa il pango tale le malo le langi. A vala tale Yesu. O le aso. Le o ta fatasi I le parataiso. Matau lia ese le parataiso ese le langi. Ese vaenga ina ye lua. Aisea. Afu le mai ele o te Yesu tama lea. O la Yesu lungo le sātauro. O le otio Yesu le sātauro. O le whaamangalo ina a toa lea. O a tātou wang sala. Le ala le nā tātou vaai e I le tusi lea. E ese le whaamo moi loto pe e nofo ma e tu a toa I eilo mafofofori e. Ma e vava ai e I to tonu le seo manga o le wainga. Tama tonu ma le to e fotua I ele nofo tangta foi tonu a inga ma to e vava ai ai. Fe mai uwaru watu la rute le whanua. Sa sau nia e le atua moia. La welo le leia e le atua le mele mana alfa fine lea. Tali lo e le atua le mana onga alfa fine. A whaila o e whatali tali pera vai le atua. O lawa sau nia mai e le atua le whanua mo o le asone. E leo se whanua ti o ti ai. A o le whanua la sa saa mai e le atua le tamau a inga I a te oe. O le whanua na o tā pena e le atua molo so I fuamla wala. A whapeo lo tātou whaatalitali pia o ala asanga e au mai e le atua e wha mua e wha lia mai eile tā ua o lo mana onga. Nofo le mar whatua tua. Ma le tari tonu I le atua. Love it. You know, the fruit of the Spirit. Galatians. Ma lo lava. God can bless me with a field. Yes. Find for Manuia le tua I a te ai. E se whanua te ngarue ai. A vaile I tātou I vai taule nei le o langa. Tofu ai tātou mga luenga I a ngarurue ai. Tele o kampani mga luenga I tātou te ngarurue ai. O tele nao isi vaenga na lo whaonga I le tua e wha manuia ai a te oi. E te ngalua le kampani ma le kampani ma wha manuia I le tua I a te oi. O na saule le tua e tu mai a te oi le poto ma le ata mai. Ina ia tau mawhai tātou ia malama lama ma wha atino e tātou ngā luenga jiu te mataleni. Mana ia I o le whātua e fwoi pēr tātou nofo mtu I mawhau whau pe o lai e te ngalue alawa e iloa le tau I o lo muli mai. Ma le na whaia le tau I molo o langa. Molo soifuanga. Ai a whaatala le fwoi tātou te le thia o e sa ili le manuia. O na whapea lea, pewa le ano mai le atua le ai, o la e ano mai le atua. A la e whaatala tali le atua se I uma, e se le whaatala le maripai e a tātou. O na tatala mai le atua o whaito to o le manuia lea. Ai sa saa mai I a te oe. Ai sa saa mai I a te oe. A vai le whamatala ino whai pue fitu. E se whole mana I o le fitu ia malona ia. Whaonga haine te tonu le tātou pokalame le whiawhile nei. E whapea. O re ngaru e ngā ruta. E ui lava ina whatau vaa vai. Ma a tonu. E whaalu maina. Ai sa whaia ma le whamaoni. Le uputa ua le I le whai upu lea whamaoni. E o le ala vare ngā luenga o le toni o e le tāla lima susene lua tāla. Po se fulu tāla po lea. A e ngā lue ia I marfa maoni. E fua mai le tau I o ngā luenga le leina le whamaoni. E
e fua mai. I le vaingala le nai fafo mai i le tonu o le tino. Ai ava aia i lea nganga i te tonu o le au mai o le life application le ia te tātou. A e wha maoni e te tautua ma e ngā lua i le ngā luenga watu ina atua le tua ia te oe. Lo wha maoni atua. Wha manuia le tua ia te oe. Ona fo i ua a vai nei tātou leo langa i tātou i le vāo tātou molo tātou tama. A wha manuia mai le tua ia te oe. Ona e wha manuia le tastangata. Not so much you looking at the other person. A rau to e wha manuia oe i le atua wa e talia ma e whaia lona whina Ai wha o ngā i eri tangata ma o tele. E wha tau nuu i eilon whina ngalo. E au ngā mo i tātou. E au ngā foli tātou te vava ai i tūlanga ese umo leo langa. Tātou te vava ai i le tau singa arofa lo tātou tamai a te tātou. Diwa tere teimi tātou te vava ai i Mataupu whapea. Na tātou whapea ane lea. Ia, se o lesi aso. Se o lesi aso. Ai a tātou wa aia tonu life application pena o whai atua whe mai. Sa o wao ma whaaputu i le vāo fusi ka rite. Ma muri atu i e ua sele. Ona o walu ai lea. Ua tū mau ai la utalu i le tāo. E o lava le nei tū. O lo o mapu lava mo o fia i le whale. Pe ata tala atua al whai upe fitu. I le awa onga al whai upe fitu. I le ale winga o le tala atua i le whale. Nala wa e ulina lima, wa e ulima le wha maoni o ngā ruenga. Nala wa taui mai e le tua. Taui mai e le tua i a te oe. Le ngā ruenga le le whai e tinale i. Le ngā ruenga le au ngā tonu lava le tangata o lo tau sialon ta mamlon tina. Tatu vai fo le i le ata le i. O le ngā ruenga le nā tau sia ino mātua. E ile mea lo fasili lava le nā lo muli mai e le tau sia ino mātua ma le alofa ma fa maoni. O le tele i o aso te ola i o langa le nei. Io e moni. E alu aso, sau aso, ia, ma liu tangata. A rai whanau lau whanau, ma whanau lau whanau. E o mai Yesu, o lai whanau lava lau toto. Lai ola lava lau ingoa. Io e whamanuianga. Maile manatu olita, talo whai. Thanks for the word tonight, Pastor. Very powerful. God bless you and family. Ia whamanuia to foile tua ia te oe mala inga sis. Ma lo lava. Amelia te vanga. Whaile pada le tua te tau whauna. Whaile pada tātou tangata. Sa o le leiso le. Fo ie au mai le tua. Io le ngā ruenga. Pe a resu e sau ngā ruenga. Ia ere tete i maua sau ngā ruenga. Pe a whaina o lo moe pa ie. Sa oa. I agree. Io sa o le lei lava. Tātou te whatara lero ma tātou whatamala. Ia. Alai whatara tari mai le tua sa saa mai lo nā lofa mareanga le lei. Pera o le vaenga le nā tātou tue vava. Ai eri tātou po kalame. E Filifilia o i le atua. O le te le i o le au ngā. E te le le au ngā. Tātou umalava. O nolo o whamatala mai ai o vaenga le lei e au ili ina e te tonu o tātou ainga i mafutanga o le alofa, o le whamaoni. Ia e le ngata foile, i le vāo i tātou ma le atua, e ese le tāua. O nei eile le fesili e whaaperuta i le Mataupu lea, i to tonu le life application whai mai. O ani o winga whaalia pe a whitau i le ngā ruenga na tu ina atu i ate oe e le atua e ngā whātia marau whamaoni. Pe ilal manatu le ntoi au mai e Amelia a.
Ona to tu mai le tu e te o i le lofa ato o to olo nanga le lei male anga lofa. Pela mai o le tailunga le pitol na le lawa mata no mai la o fai tau tu spaia. No, I'm just joking. Ona whamailo le tari. O re ngā ruenga olo ia i tātou. O re ngā ruenga olo ia i tātou. Ātou o mea umalawa e mawhai o na tātou whaia. Ātou fo o re ngā ruenga e whina ngaro le tua e te whaia. Ia tātou whaia ma le tasi o le manatu maolangona. Nona winga. O sa saa ātou iai o malawa le tautonunga. E mawhai ātou o no tātou whaia. E mawhai on tātou o na tātou whaahali atu le whetaui o le wala au mai e le atua i le taimi i to tonu lava. O lo tātou wola e mawhai o na ngā whātia e tātou i le moni mar whamaoni. Mane e whai awa o ngā le a ruta. Mo tātou, o ne ele matau pe whaape a whi mai e pei o le tūlanga o ruta a tonu o se tofonga. O lowi unga e mawhai o le talaina le whai to a fōu. O awa noa mo oi. A whare sa whatu le tala whare teimi apa i e tātou ma le monofo nana whata el tari au le atua. Ai a e tū runga sa wari masa ili. Whemai ta tala loe le atua le whai to ale nai awa noa mo oi. E tofu lawa i tātou ma le whai to asot. Tofu lawa i tātou ma le whai to. We all have doors that comes from God, the blessings. And we all have different call according to the kingdom of God. E le tu tusa o mai tangata mo la tu vala awine le tua. Ese o malava. Aisia, ina ia fe lanu wa ia ili finanga mai. No, take that back, I'm sorry. Fe mai e fe lanu wa ia ili finangalo le tua ili laro langi nei. A wala aura le tua whapeo rau tāle, inu le alofa e anga le lei oe, anga malu o se mānaia. Mai tātou te maua ato ai le moni ma le whamaoni. A le whaito toa fau le nā o awanoa o ta tala ina mai e le tua mo oe. I lauso i fua mo lo wala. Toi titi a umal tātou mtaup. A la se toi tātou pese le tasi. Se whaalalai mata le tātou aiti. Ia, ona toi whaawole tato po kalame. Lisa? Okay, ia. Ia, o se mai ala whaafonga i le pese o saunia mo o tō le netu la fiafi.
Ia whaftai lava le mafuta mai tatou por kalame le nei tau la fiafi, ia vi ia lava le lofa mareanga le leo le atua, tō se fulu ma le tolu minuti o na tāne le tau la se fulu ma le lua, e le taimi a Amerika, ia malo lava le mafuta mai, malo te mkisa le whatasi mai tatou por kalame, ia vi ia le lofa mareanga le leo le atua, tō i titi lava o mal tatou mata o pule ia ruta, i le tusi le a, tau pule o na lua. Ai ai la mana i foi pues fulu mal foi pu sutasi mas fu malua. O lo ia o onga foi le taua mo tatou. E au ngā foi le tatou vava ai ai. Ina ia tatou I loa ai. Le taua o le tua malo na lofa ia te tatou. O ia manuia ngā luenga pastor di Filifilia talo fai e whaftai tele lava. Ia whaftai le mafuta mai tatou proklame. A tatou aile le o langa o ruta Ruth's life. E ese le mana ia I o upu I o lo mawai lo whamatalai. She was hardworking, loving, kind, faithful and brave. Sole. Ore matua mana ia o upu whamatalai. These qualities gained for her a good reputation, but only because she displayed them constantly in all areas of her life. Sede mana ia a whamailo ngana palangi whapalangi whapea. Wherever Ruth went or whatever she did, her character reminded the same. Now back to us. Your reputation is formed by the people who watch you at work, in town, at home, or in church. A good reputation comes from constantly living out the qualities you believe in. No matter what group of people your surroundings you're in. Ata tovaile ia le mana ia yo le talaanga lea. Whemaile le mta opusi siri fore le whasamo ina e whapea na whaalia I le olanga o ruta winga mata ngō fie. O aso umalawa le olanga. Whemai o ia o se tangata ngā lue malosi a lofa ngā le leifa maoni ia brave maloto tele. Ai o nei winga umalawa na mauai I se talaanga le lei mo ia. Lona winga le mori mau a toa ia tangata na la tau I loa o ia. Ai ona sa ia whaia se whaalinga le leilava I le vā wheroa I le alofa I le atua. O lai act lava I te tonu le tātua wa ai I. A lai tari tonu le tina lea I le atua lea Israel. O lai whatau nuu malona tari tonu a tofe mai ona o se vaenga pito I sili lea na tāua I lona o langa a toa. Le vaenga lea. Po whea lava e alu ai ruta, po le afo I lava se mea na ia whaia. Sa tu mau peo na winga, e le imwa pe na sui ai o na winga ia, o le loto tele wha maoni anga le leia lofa, ne eina tu mau pe lava. O le ala na e mi mita I whai au Samoa. Ai o e la unga le upo le tua isi atu no o fo I e pālangi.
Ai ia mata upo tuspa ia ta ua ia whawhine o le atua. Ai tuula ia i fo whawhine o Samoa. Whimaia, o mi mita i o whewhi au e lau ngai, o lailo e whewhi au, o le matua whaalo alo am wha mao ni tau singa a whawhine Samoa mtua whawhine. I o rato matua ma ainga. Rato moni lava. E la profesele e sau mai alapi. Ai kupito, ai kupito. Fai tau I tala anga o Samoa ma tonu o le Pasifika. Ma le lalo langi a toa le taimi o le misiona ma le suesueina o misionare. Le ai lava se atunu e fatu saine le lofa pei o le mautu o ainga ai fai e teine. Tala le fefe au lea. Wawa ai le leia I le ainga e fai e limo teine e se le Alopopo ma le matangofie. Ai sauma e kupito. Ai na o nadu lava I vai lima se ia siasi lea onga le Nasareta. Ala I ili fafine sa mai ni usila wale lei o fasa mo le si fine sa profesa. No, sa fai a onga, o la profesa foli na. Lewa nofo ngai lungai Mexican. Fai tau le iei fafine lo anet. Iei fo inisi o le tato au mafuta sa onga si fine le mai ni usila. Lewa nofo nei Amerika. Le lei o fasa mo le fafine lea. Fafine la le sa I au mai le tala le tonu. O le Alopopo o ainga, e le o tama Samoa, a o teine Samoa e Alopopo ai. Mai e teu le lei ma maa mea umato e fia I ainga, e le tausinga o teine. Nala le fatu e lau tala, o le mimita I o fefe au ai le launga I fafu. Ai e mata upo whapeta o I momo teine po whanau o le atua, ai tuula I ei fo e mali whanau o teine Samoa. Ai whapalangi la o le matua whimitai au whaiwhi au e whairi tala lea. Ona fo ila wala to wiloa. Lala fo ina tu fisili e pe lava to tele o tangata papa I leo langa o Samoa. Ese le mana ia mare mata utia. Malo teine le whai o lau to le tu ata ua to o paima auli. Ese le mana ia o lau to tausi. Malo lava le whai o ngā luenga. Lewa ta ua ma I e ruta I. Fe mai o lau tala angale na e whausi e tanga te tonu rona a inga whata e ta irola I leo langa o le teine lea. O na maua mai leo le whaai o ngā luenga ma le tūlanga I te tonu o lo whale o lo nuu ma le e ka le sia lona winga e Alopopo. E Alopopo le leifa maoni tau singa. Mai fo le malosi la leo le atua watu o teine lea. Wha Manuia e le atua. Tau fura tale sa whai atu le tausi a wha peo o yoro e tausi ruta mamalo tina. Au e fua e mai e le atua I ate oia so e tele leo langa le nei. Vai le mea alofana tu I le atua I ai. E sa wa Yesu la inga lea. Sau I Yesu vai le tari le atua na tu I ai. Tau ave Yesu le tala anga a toa I la tone. E whape na foi oe au mai e le toa Yesu na te tau ave I tā ua. Tau le lei ai I tā ua. Ma nei o le manatu a melia a. O lau a mio I lo ai oe o se a whawhine. O le atua because we are presenting God in this earth. Sa o le manatu laso. Sa. A wale whatu e lau tala le tā ua I e tu silea le mata upu a toa lava le teine lea. E iloa ai. Ona toi whai maile o te whala wai te leina whapea o se tala anga le lei e sau wai le ala o le ola I le o ngā tonu o whatu o a inga. He mai e au ngāle le toi wawa ai I le tali tonu I te tonu. I leo tali tonu whare pe tasi le upu whare pili lei o le tali e anga tonu po le tali tonu lava. Iai I le me e tusa lava po le ale vaenga o le tangata olo iai mare vala awina. A le si o manga e iai. Fe mai nawa iei wha Manuia ngā le atua tele. Nawa iai. Wha pēla oi o le teine sā mō fo le tusa lawa pe tele o nofo mō mātua a.
a le te whafore sa mō mātu, a le te tausi ai. E tā ua fo i le atua maran sina whanga. A ia wha manuia le atua ia te o tau wala o tau tausi rau ta mā, marau te nā, o tau mātua. Ia o tau maua le anga waa, ia o tau maua le ro tele, alofa ngā le leim wha maoni, ngā lue mani marosi, tau wivi. E alu lava tau sinionga tau nuu lava le lei. A vai ni lei tātou whai upo sfuma le lima. Ma le sfuma le ono. O le te lei o le vāenga le mo mori mai e i le mata opule tō titi lava o maltusi. Whai mai, ua tū lai o ia e au, le lau tū lunga la au, a matalona tufi. Ua whai atu leo po asa i ona tau le lea. Ua whapea, i ao lava e ia i vā o fusi kārite, vaila leanga o le whainga. Whaaru e au, mai e i vā o fusi kārite, e whasavali ele teine le au ai. E ire winga. Ai aua le wha mā i a te ia. Mai o le whatau we mu iei. Tu e whaaru e pe i e le vā. E whape nalo tatou wola i le atua. I li whatau we mu le atua i a te oi. Au mai le atua angerua le atua e pui pui ei oi au e savali. I le vā o kārite te au mai mea ai te ai ai. E pe pese angeru le te savali. Vai le whai posfuma le ono. Ia tō mai fo ini lu tanga. Ma tuu mana ina iau e ia. E aua le vavao i a te ia. Tuu ia iadu. Aua le vavao fua i a te ia. Tuu ia va ia iadu. Nana le winga o le vatato wa ai e mata upu lea. Lona winga. O tangata o lo i le tusi a ruta. Na whai ma whaawa onga ma mata inga o tangata le lei i le ngā oi o inga. O le tausia ina. O le loto tele alofa wha maoni. Ngā ruenga umale lei lava e tau tangata. Ai na siri ma mau atu lava mea na whai e po asa. Le toa la lea, le la amatana o waltalanga o le toa, le la umai. I tu atu o le wha moi moi o le tu la fono o le aua luma o le wha lia o lo nanga le lei. Ma le lima fawai. A o luma atu la na ilo ailo nanga le lei ma le lima fawai. Le au malanga le na watu tau sa ilisi me ai ai. O ira le na ilo ai, a wa lewa fo ino tā pena le nei whanua, mo tangata matifa. Toi whamaire whapea e le ngata lai na tu watu i a ruta. E ao maila na whanua le po asa, Aina ia whai atu fo i antangta whai ngaluenga. Ina ia la tau, wala au e pau u mai se tonuna winga, ia ola matele, ia o ngā. Ia o ngā. Ai o le whātei ta ingare nao i tātou whe mai, o le tātou savalinga, i e tātou wala au pe lava i le atua, le ala o whamanianga. E li lingi mai i a te i tātou whe mai, i a tupu lau o laola. Saito i te tonu o lo tātou wolanga. Saito whātu saina le te tonu life application, whe mai o mea ai whaleanganga, tātou te a ai ai i le ao ma le pō. E tausi i ai lo tātou anganga. O rewa ai i te tono awhionga pa i are atua. O upu are atua. O whetalainga are atua. O ana whetalainga pa ia. Tātou te a ai ola ma malolo ai. Ona tōtu mai le whape i lona lau tele a toa lava. Na ia sau nia nei mea umalava mo e mātitiva. Ai ole a tele fo ole teimina ia tu atu ai whape i le manu le talia ina ole nei mea. Ai wa sili ia te ia lo na alofa. Sili ia te ia le anga lei.
E pe o le vainga na I tātou mo le tangata e whaatua tua le lei, matari tonu, I le atua. Wa a le tango lima le tangata, I le ai. A manatu whatau wa le tangata, I le ai. Ia o tātou rofi a le ai wa mole. Ai o le ala tonu lava le nao le tāpe nanga le nā le atua le tangata. Ina ia awa ne I fia ai le tangata, manga o I le tangata I mea alofa o ia foa I mai. I le lalo langi nei. Fona e tu la fono fo ele atua o te mana o mea le le tua. Ai o te ngaoi. O te ngaoi. Ona e ngaoi. Wa e ngaoi mai I le atua. O mea alofa na e fua I le atua e awa te ngaoi o mea fua I fua le atua. Yeah. O na o mairo tātou le whai upo luas, foluma luas huma tasi. O ia whaangata mai tātou po kalamere nei tu la fiafi. Whamari whai upo luas, foluma luas tasi le whai tauina. Ua whai mai nā omi I le a vālan tama. Ia wha manuia o ia ere lei, a wā ua le umalo nā lofa, ie ola ma e uoti. Mana ie o le whaapunga lea, whalongola iai. Ua whai mai fwoi nā omi ia te ia, ua tātou a inga maia, o ia fwoi o so tātou, o so lātou, e iai le tausitama. Mana ia. A whai mai whai purosu matasi, ua whai apea to fwoi ruta le moapi, ua whai mai fwoi o ia te au, e whaatasi mo tau le lea. Se ia lātou wha uma ia o sere sele ngā saito, malawa. Whai tātou wha apea la lea. O lāle mele ro tala noa le whai upule luas fuluma luasu maltasi. I taimi tonu lava la ia I ona whaanoa noanga. Sa ia whaatua tua pea I le atua, ma whailo atu lo na anga le lei. A tonu e tātou te langona le ita I se tūlanga ma se taimi. Ai ele te tau ona tātou loto vai vai ai. O aso nei o se awa noa fau, tātou te tofo ai I le tau singa le atua I a te tātou. Ona wo o mai le si ui o le tātou por kalame. O le ase awa onga le leimo I tātou mai le neitusi. Ia tātou maua ai le lofa tū noa o le atua tā pena. O le atua na ia fua umane mea umalava, mo I tātou. O whamanuianga le atua I fafua, e tupu ai. Mai tātou te maua ai o le fia ma le manuia. Tātou te le mātativa ai. E le mativa fo I le atua ia te tātou. Ai olo nā lofa molo nā ngalelei. Tātou te mauai ma le fia o mea umalava o ia whaia. Ma tā pena I airo tātou wola. Ona o Jesu Kiriso. Amene. Ia o le taimire nei, ia o le a whai uri tātou por kalame I se pese o saunia ma outou. Ia ona toi taliu mai le whai tātou talo wha mawai. I le swafo Jesu Kiriso. Ia, Lisa? I lift my hands to the coming King, to the great I am, to you I sing, for you're the one who reigns within my heart. I lift my hands to the coming King, to the great I am, to you I sing, for you're the one who reigns within my heart. And I will
Ia, whaftai lava le tato au mafuta le nei tu la fiafi, ia vi ia lava le lofa mareanga le leo le Atua, wha Manuia le Atua ia te o tau umalava, whaftai lava le tau wanganga sa pai o le tato Polkalame, whaftai le whaabano ina mai o lau taimi, whaftai lava i ko meni le lei, ia wa whao ngā fu i lea moro nei tangata, ia le ngata i lea moi tato umalava. Ia o hafo i lava po ngā mwhainga tau le nei o langa, ta talo pe i le Atua o ia tafi mala lo tātou tamā. Ai au mai e ia re while mō mare manuia i ate o tau o malava. Wha manuia atu le Atua i ate o tau, whaftai tere lava o mare anga le lei mare anga alofa. Ia tātou toi whelua e fo i le aso sā, i le tātou whainga alotu pe o na masa ni ai au re nei teimi. Ia se whai o le tātou te talo tātou te tau mawai ai i le swafo Yesu Kiriso. Whaftai le tua lo mātou tamā wa tanu o mai lo mātou ne pokalami le si ui. Whaftai le wha moi lo mātou tamā la mai i a te oi le li ie. O le atu ua e mātou te tō tasi le li ie le nei live. Lo wha mai lo mātou tamā pa ia. Whatasi mai a te mātou lungo ala te le vave. Ia whatas mai la wa fia no ma ainga tapo inga le li ie. O la tofu tapena atu o walu sa pati le li ie wha manuia la wa fia pe o la masani. Whaftai lava le walofa mara wanga le lei. O se ma whane tonu o angsal le li ie. Ia e alofa wha ma ngalo i mātou. Au mai la wa fia o wha manuianga pui pui marutia i mātou. I le alofa o Yesu Kiriso. Amene. Ia, o le tatou pese muli lea mo le nei tu la fiafi ia ona tatou te tea e lea matau mawai whaftai tele lava. May God bless you all. In Jesus' mighty name. Amen.